ukuplotha kwama-graphs. Basinikele la igraph ebese bathi bheke lama points aplotwe la. U-A wethu ku x-axis ula ku -6 ngoba ungaka left ungakwesandla sesinxele kwa 0 ngakho uko negative u-A u -6 i-x coordinate ebese i-y coordinate ngoba iphezulu hayi phansi kwa 0 u4 positive 4 ama coordinates a lawo. Ama coordinates a b athi u-x kwi-x axis u-b u7 yabo 7 ebese kuma y coordinates u-b u6 u-c u-x ngathi ungale ngesandla sesinxele ka0 ngakho uyi-negative number -8 ku-y futhi ungaphansi kwa0 ngakho uyi-negative number u-2 kwi-y axis. U-d wona u-d kwi-x axis ungaka right ungakwesokudla isandla ku0 ngakho 4 positive 4 kodwa kwama y coordinates ungaphansi ka0 ngakho uko negative u-negative phakathi kwa6 no8 u7 -7 ebese ke i-coordinate yethu yokugcina kumele siyithole nanku u-e kwi-x axis u-e uku5 yabo ngakwesokudla ku0 ku5 ebese ke ku0 awukho ngaphezu kwa0 awukho ngaphansi kwa0 uku0 ngqo ngakho u5 0 ama coordinates ka-e. Nanko ke ama coordinates ethu kumele siwathole manje ke asenze isibalo sethu lesi esithi asibheke ukuthi lama relations ayi-function yini okusho ukuthi asibheke ukuthi uma substitute lezi number sizothola i-function enzekayo yini. Uma sithi f wa x ungasinika u5 uma u-x u1 ebese usinika u6 uma u-x u1. Leyo akuyona i-function. Angeke sikwazi ukuthi u-x ma u1 sithola u5 siphinde sithi u-x ma u1 sithola u6. Hayibo ayenzeki leyo nto. Kumele sikhethe ukuthi usithola u5 noma sithola u6. Ngeke phela mekuwukuthi u-x ma u1 singathola inamba ezimbili ezihlukile akwenzeki lokho. Ngakho sithi not a function. Le function esiyibhale la akuyona i-function yangempela ngoba ayenzeki. U-a uthi ama coordinates akhona la 1 7 ebese sino 2 7. Lokho kusho ukuthi u-f ka-x la u7 uma u-x u1 noma u7 u-f ka-x u7 uma u-x u1 noma u7 uma u-x u2. Leyo function iyasebenza ke ngoba u-x mawu2 u-f ka-x u7 uma u-x u1 u-f ka-x u7 ebese yesithathu ithi ke u-f ka-x u4 u8 njalo uma u-x u3 8 uma u-x u3 noma u4 ngoba uyabona ngale ama brackets alandelayo nakhona u8 noma awu9 uma u-x u5 uyabona ukuthi lama functions ethu ayenzeka ngoba awasiniki inamba efanayo njengala kule equation le function esiyayona function. Ngakho lama function ama function enzekayo futhi ungaze wabhale waplothe kwigraph uma ufuna kodwa ngeke ke thina senze lokho. Asiqhubeke siye ku B.
oqala ama-coordinates avela la ku-B athi u-f ka-x u-1 uma u-x u-1 u-1 uma u-x u-1 ebese futhi ithi -1 uma u-x u-1. Uyabona ukuthi lana basenza njengala phezulu la engikreshe khona ngoba phela bathi uma u-x u-1 u-fx u-1 baphinde futhi bathi uma u-x u-1 u-fx u-1. Hayibo, ngeke sikwazi ukuthola imphumela emibili ehlukile. Akuyona-ke futhi nayo i-function enzakalayo. Asiqhubeke-ke ngama-functions ethu. Graph lebhalo 6 la ithi bhala umthetho we-function kule graph. U-f ka-x lana awuthi sibo uma u-x uyabona ukuthi le graph yethu ngathi u-v. So siyabona ukuthi uma u-x u-2 sithola u-1 kule graph. Okay, asiqale sike sithi sizothola bani uma u-x umkhulu kuno-0 noma ungango-0 ebese sithola bani u-x uma umncane kuno-0. Siyabona ukuthi u-x ma u-2 u-y u-1, u-x ma u-4 u-y u-2, u-x ma u-6 u-y u-3. Ngakho siyabona ukuthi u-half ka-x usinika u-y. U-half ka-x usinika u-y. Ngakho u-half u-minus half ka-x usinika u-y futhi nakho u-fx noma sithi u-y ngoba u-y umphumela. Asithi-ke sibona asifake sithi u-f ka-x u-half times x ngoba u-2 times half ngoba asithi substitute 2 times half u-1. Uyabona ukuthi x ma u-2 u-y u-1 ngakho leyo function iyasebenza ngempela. Noma sithi-ke u-x ma u-2 sizothi-ke -2 times half sithole u-1 ngempela. Le function iyasebenza. Ku-number 10 bathi sebenzisa u-line of vertical lo osuka ngasokesinxele isandla uye le ngakwesokudla isandla ukuze uthole ukuthi lama relation ama-function yini. Asiboneke asidwebe i-vertical line yethu. I-vertical line njalo ulayini osuka phezulu uye phansi, hayi osuka kwesokudla uye kwesinxele nxele. Bengiphambukile lapho. Sithe uma uyi-function le graph u-a ngoba uma u-x u-0 u-y u-2 noma uyabona ukuthi inamba ziya ngokuya ziyanyuka kodwa u-x usawu-0 ngakho iyona i-function leyo. Ngala asithi u-f ka-2 uzosinika ba u-f ka-2 usinika u-1 u-9 noma u-1.9. Yabo ngoba ayikho ku-2 ncamashi ungaphansi kancane nje kwa-2. Ngakho u-f ka-2 usinika u-1.9 noma ungasinika u-1.9. Lana siyabona ukuthi akuyona i-function ngoba ngeke sikwazi ukuthola imphumela ehlukile kwi-function efanayo uma sisebenzisa inamba efanayo. Akuyona-ke i-function.